yang subhaya pi baro ki paralog baju tenat unpai ya ki kabar sport subha ban share like dan subscribe nak mtagi kabar ban wan KFC kawa nak klub barat ba jong ka ISL haga seningkong klub benaya penyumut ki player nam ta ka ISL sedang akan nyu tarik mentau benai squad ka kentob ya shpongut ki banakawa rengut ki player bari bat kiwei kirang apkol ki kentob ya Udheraj Singh Arshdeep Singh ki defenders ki kentob ya Samson Pereira Anwar Ali Fares Arnold Linder Dikuna Mark Valente Ivan Doling bat kiwei midfielders ki kentob Brandon Fernandes Prince Litton Ribello Ayush Shetri Frankie Buam Redeem Telang Batu Kiwei di forwards ki kentob ya Noah Evander Alvaro Vasquez ya KFC kawa la coach da u kalas pina ubadai former player jongkahi ki player ko naga jela jongi ki payala kai naga KFC kawa kidai Ivan Doling Frankie Buam Batu Redeem Telang Kerman bakini ki player si jongi kini akai bah manta ko samai tangkan niki kubar saya sian haki wipat ki video panangwan bless you.